بیگا دیارا تش تصویر تشاڑ دلیم والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے بیگا دیارا تش تصویر تشاڑ دلیم والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے سوی ناری پا خوب کے واکڑا 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 قسم دے یار استا غمونو کاڑ والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے بیگا دیارا تش تصویر تشاڑ دلیم والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے قسم پا خدای کا میرے گے 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 پا زخم زڑا دے دا ہجران غاشو اشتالایا والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے بیگا دیارا تش تصویر تشاڑ دلیم والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے لکا یتیم زنتا گرزے گا 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 رنگ میں تک زڑ دے دا خزان پا دو وحلیا والا لیا دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے دیر دیر زور دلیم کشکی مر گئی ناوے بیگا دیارا تش تصویر تشاڑ دلیم والا لیا
ډېر زور دلیم کشکی مرګی نه وای ډېر زور دلیم کشکی مرګی نه وای کشکی مرګی نه وای ملګرو راشئ حل مې ګورئ 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 زه صورت شاه مسجد په زړه باندې داغلی یم ولالیا ولالیا ډېر زورېدلی یم کشکې مرګی نه وای ډېر زورېدلی یم کشکې مرګی نه وای بېګا د یاره تش تصویر ته ژاړېدلی یم ولالیا ولالیا ډېر زورېدلی یم کشکې مرګی نه وای ډېر زورېدلی یم کشکې مرګی نه وای کشکې مرګی نه وای دا نوی او خوندوره ترانه په اواز وړاندې شوه د ماسټر جهاد مل جانان فرمایش کوونکي ملګري دي ګرانو محترم ملګري سلمان ملنګ ذکریا ماسد ابوبکر معصوم الیاس گربز سودیس پاپچو او ترتیب کړی دی حافظ جنید فریادي محسود او شاعر دی ګران ملګری صورت شاه ماسد او زموږ د اړیکو د واتساپ شمېره یاد لرئ 0 15 15 انجینر ماسټر جهاد مل جانان. والسلام.